kay Vodafone 5G. Unleash the speed now. Ena VTFM, kamidha ngaikachi. Ende na sarana VTFM, kamidha ngaikachi tunga weekenda na matagabi na kanikuwa na bugun na bus ride. Nila ki avota ka 10 miniti metini kandua na kaloko. Pauletani na banu ni na kalebe kemnikat sarwekanda ni sema volta ko mai. En matagabi na kanikuwa andundo itabi ndarundu ingara batoka basa mata tambeleka. En bugun ni sasama ki sabasaba tiko en sigam na kanikuwa mebaka ni solituna nraki mai langi. Tatagabaw titiko nanda vito kani politiko en matagabi na kaindeni. Dragami na sartal nga ni bus ride. Kaya nabito ko ni binaka Vodafone 5G Unleash the speed now. Pamultayin wikam ni katsar na wikanda. O ni sema politiko may bito may nanamu pa kanuni binakalibo. To mando pa kanuni binakalibo to. Verto na matilolawar to sema politiko mingo ay benga yanuda sa secondary school. Na buko ni kiyan bagay dortiko. Nanarato benga yanuda class ta fande. Na singa binakainda. Hey miss rasodo ko doko. Ana buko niya binanumito ko may na singa binakainda. Inu itagi ni maro tagitu. Na singa bata kiran na lubenda. Kani maro taga bata toka. Na singa binakani ko. Karabiti ko na kiyan bena yanuda class ta afan day. Baka talakina abe meli na yada lebu. Sama sarti ko may nabunua lebu Brisbane. Tatawa oti na sema ti ko may na BTFM. Na kiyan narungo dito na bay seretali taki kamida. Gay catch to nga weekenda. Na mataka binakani ko. Nabalem na Samuel may kanan ding tagito na BTFM. Solongoli seni karawa. Yan rabinaka. Bekem ni katsara lewe rosa nga bulu kandua. Ni ndo batubulu takumaya na mataka na ni kwa nita kini maro tagitoka. Na vito kani na VTFM. Yan po kanito morto totok ng buong buyawan ni ulinggar. Katoni na rono dolo tini kadiwa na itala noa membaleti ratu tapale. Yan rabinaka kaya yan rabinaka nasinga amani yan rabinaka. Metu isalan romasay yan rabinaka. Yan rabinaka Metu Isela, yan rabinaka John Lee. Sama ti kumaya na YouTube channel ni VTFM na mataba na ni Kuwa. Mana randa umbale, yan rabinaka, yan rabinaka. Di may ko may suba, mbula binaka. Sama ti ko may Green Bray na mataka binaka iday. Nemani ko yan rabinaka. Ngayon numero to na boys Australia jika na team ni Law Brothers may yara sa mati ko mo Australia na matawag na ni Kuwa punin drala boy. Totoo ba oti? Moses na uwa yan rabinaka. Arna yanra. Lomeni taon ni raki sandina. Bila tati ingumi butia may analake overlaw. Moje lome dholabina Deus. Letiara tu dholabina kalungatan ng garabi tabi na singa ni Kuwa. Magkatalang kinabika mo niya na matabi na kainda-inda ya. Sir katarap sa nanumita lang akin air katsarang ni Bulini na South Secondary School may yara air na tampet at ikuran ng rapepa ni Kuwa
Na vale na vina numi boli mai na tambo campus. Ena mataka vina kaindai. E a mai na hindi mai sabu-sabu, mabibinga may tupo kesa ko sita. Totoo ba ito sa mga dito may boto lewo may nandi. Nabalewo na singa amani na buko ni abay na numi. Ngande, sama sarti ko may lawe na mataka binaka ni Kua. Mani aratu may tabugin ni Bula Binaka. Sama ti ko may nasabu-sabu o Andi Emma Mode ba na uku. Bula Binaka Dasha, Salvasio, Bula Binaka. Seru de la Imbao, Bula Binaka Seru. Alice Nandabe Levo, Bula Binaka, sama ti ko may na Buddha Village, Buddha Bay, always nice. Bol na buki. Bus Ride kay Vodafone 5G. Unleash the speed now. Ena VTFM ekamida ngaikachi. Yan din sa bus ride kay Vodafone 5G Unleash the Speed now. Nila ki boto karon na miniti may tinikanduan na kaloko. Totoo tini kena rungo dira to bikanta yan ang bombo ya ni ulingere. Narto ko ni Ronondolo tini kavyo na itala no membaleti tavale. Ano ni nakalibiti ko bikem nikat sarwa kanta ni sembol to mai na mataka binaka inday pal na buki. Ser katara mengaya na niminga kin naturanga abaso te karkaro sulu bagatang lolo sandina. Iya, manu ni nakalibiti bikem to kat sar sala lama tuyani be kem do na sembol to mai makoy na mataka binaka inday Alice Nandabe Levo, sama sarti kumay ng Buddha Village, Buddha Bay, always nice. Kalungatan ng garabitabi na singa binaka inday. O ngande, sama sarti kumay lakyang balaw, na singa binaka ni Kuab. Nabalim na sama bula may ngande, serun de la imbaw, bula binaka Salvasio, kerna tang ilambang bula binaka Dasha, ng bula binaka Mania, na panuni binaka, way nui kera to nga na ser kataraw mengena numiti ko kinorto na maramanita may naminapak o ane o Mario buimbulo tinay bulo kay tinay Grace kero na ngonyo Grace pati kay baby to kay nga mbanya ratu may tabuki na balib na sample to maya na matakabi na kay dintay so kelaw beauty burni bulang na korturangan numi ana lewiti ni kadiaw na mata niya umbulalaw kara may vility ko na Studio 6 o ito tinising na workshop kiba misala lamot yani kina ni mamindu ibel ndala niya bukit Sara ena yatulaw adi balela kyamba sere kataraba bengke na numi ngaki na tala-tala Jane Bosse tu irara lebu nox chiko ko na lota aporosa yan rin ka mo se wanga pabibinga benito kisha o maramatawa o sima kinonan rua o pretty saya si Rosalia di bula binaka Sofitel Resort na raw nandingo Edo Petro saya Rosalia ker bukatan laki na be Nasir katar me genum tala kino benke sulingande wataki ermasi en nasem wol mena yetulaw temesi en ndo bata wol mai mona sabo en mataka binaka indende so wana bunga tini yan binaka may Buddha Bay always nice yan binaka sawa keleo baka ruru sem wol tung mena mataka binani ko lewi korket sarre botulele ke another maki koro miruliviti may nananu may televu o di salabongi sema tiko may andua may bua di malela kyamba na balem na sema wol may rabu alu totoya en etulaw Wong kasara na turang marama to batera sema tigo may na mataka binani ko mem si rabanua dong bule bina kamay na to aika Lotus Foreign Exchange korbo may televo tau ni levun dondua kala veti moko siro dolvina ser katara me genim talaki no kethi pat kay serana waila mula balevo na sembol may temesi may mona sabo rosa sabui sama bol tigo may ban mataka binani ko baka talaki na beir kat sara lube bitin to bat bol may Glenbrook may Auckland may New Zealand salu ena buku ni benanome ena bang katatakan ni domorta no ikole ni matin singa buku itabu na itala no membaleti andi sala kena komen nomuni
boleh benar kami wala to na bantu wa inimbu kamay Televo, Michael S. wa inimbu, boleh benar pa na bale benar symbol tiko my David, symbol tiko may na West, my Nandi, Jet Set Town, my Nandi. Isibeli Mororua, si, tapar ko Sermanta. Kamay lamalang ikaw ni ang ilasi. Tinaiagian, boleh benar ka? Sir kata mereka betul berkat serangan ini rukua rabi-rabi primary school, orang kita tu kan di sini kuah. Mualan nate mainan anu ni butuh penuh kata-kata. Kenapa lebih tahu betul mai? Isibel mororua, mereka ini minta dia gosireli mai sese sanggani. Emoji Arnayanra. Não boleh benar ka saviri o rekusa bat ke wane itu bosio mosese raki-raki ro saba bibi benar bale benar numi sengani bakamele kalau beti tolo bina asakat Andi sala na kemusere au sama ilangata Mendongan jaga kan bola binaka ito bola binaka filosof volta may siyang gagaya na mataka na ni kuha ito bola binaka may bunibuto ng tangong maduwata nakasuluka neya tuyuase saan din na totoo ka bakawati Sir kataram sana numital nga kinerlen korsket saramay na roko-roko yawa way ni malam ni tasiri. Sir kataram talang megana numichuga na low truck hospital incinerator kereme bota into na serve kito say mo ne mesu bota kito saya ndong boleh benaka na bale benaka lang karami to kana itabi ana mata ka benaka itay Iya may na hindi may sabsab bibinga betu podcast ako sita may botol lebo may nanti Sa kanang ulta birkat sa rangan ni bulin ni na sa secondary school era tambe dati ko na rapi apa ni kuay napalib na sa bolto ko may natambo campus. Letera tu tolo pinak kalungatan koto ng guarabi tabi na singa pinaka ni kuah. Kadalasan may dapat kira na unta rubas ride kay Verfone 5G na makatal ti kumay and singa moniti mayongo.